Ay, girl. Good girl. White tea. Black tea. Dagat ng lagi ni, ito na may kuwan. Dagat na napit. Kuwan naman, na naman lagi. Oh. Katunggan lagi ni. Kapit na. Unahan pa bisa pinagat. Unahan pa? Layo pa? Oo, ginasa na yung alag. Isa may tagiya. Kani asa tong tagya dari kani siya. May rin. Singalan ni mo. Dorlibi. Ha? Dorlibi. Dorlibi, imong asawa. Nasa kuyugan. Ang mama ang kuyo. Si mo kuyog, umamaran ni mo. Maguwag mo. Imong unay mga anak mo, pwede bayugan. Ito, ano pila man. Okay. Sige. Imong apido Bandala. 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 Yan ang bandala mo. Katalit ba? yang Bandala. Sige. Karon atong awiton ang awit sa pagsugod. Diyos no magtutudlo ani kami karon binuksan ang kasing-kasing sa imong bulong dinhi niinigdigo imo kaming gitawag aron lamang mabuhi sa imong mga hatag aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Mga igsoon, aniya kita karon sa panimalay ni Dorlebe Bandala. Atong ihalad sa Ginoong kining ato nga pagpundok tungod kay siya nakadawat sa panalangin, inautunta nga siya adunay kasing-kasing nga mapasalamaton usab sa Ginoo. Ato siya nga ihalad aron sa kanunay iyang mahinumduman nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Langit ng Amahan, kami nangalyupo kanimo nga unta imong panalanginan kining maong balay. Inautunta Ginoo nga sa kanunay imong agakon si Dorlebe Bandala ug ang iyang asawa ug mga anak. Hinautunta nga ilang puy-an ang kalinaw, pagnikugmaay ug pagsinabtanay. Hinautunta Ginoo nga sila dili mauyog sa panahon sa mga kalisdanan ug sila sa kanunay mobarog ug motindog nga nga mopaggawas sa ilang pagtuo nga ikaw mao ang manluluwas. Panalangini sila sa kanunay Ginoo ingon nga kami nangalyupo uban sa among mga katawhan nga niya karon dinhi. Busa kami Ginoo nangalyupo kanimo nga imong bendisyonan kining pultahan ug wala untay dautan nga mosulod niini ug nga sa kanunay imo unta nga hatagan sila sa kasing-kasing aron sila magmainiton nga mutimbaya sa mga tao nga muanhi ug bibisita kanila. Kining tanan namong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang mga namo nga nasa sa langit paglaybon matuman ang pag-uot sa ila ayon sa langit. Ang kalayon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panunay Ginoo losa kami sa dautan. Ginoo panalangini kining hawanan din ang banay matulog. Hinautunta Ginoo na sa ilang pagkatulog imo silang hatagan sa presko nga pangunahuna inigmata nila aron sila makapadayon sa pag-ugmad sa imong gingharian. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang mga namo nga nasa sa langit. Pagdaygo na mo. Nabot ka naman ng iyari. Natuman mong pagbuot ini sa iyo. Ang kailangan mo sa magkakataw, ihatag ka na mo pagmadawa. Sa iyo kami sa mga sala. Ingon pasaylo kami sa mga sala. Hindi mo kami kuya sa panlay. Inumala sa kami sa Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya.
ang Ginoong Dios anak kanimo. Ulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, igamo ko mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, ipadalay mong panalangin kang ni Dorlibi. Hinato ta Ginoo nga sa kanunay imo siyang giyahan. Patagan mo siya og mayong pangunahuna aron sa kanunay iyang mga nakang padulong sa imong gingharian. Diguna siya Ginoo kanunay aron duna siya kapiskay sa panglawas o makapadayon sa pagpangalagad aron maugmad ang imong gingharian dinhi sa yuta. Patagis siya sa kapiskay sa kinabuhi. Ingon usab among giampo nga amta sila magkahiusa og iyang panay nga ang tuburan sa maong panaghiusa mao gyud ang gugma o justisya. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang Dios nga makagagahom magapanalangin kanimo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Atong pakpakan si Dorlibi. Congratulations. Congratulations. Okay. Ari tagli kay napakinawat mo. Now. Ay ta. Ay. Pa na to atubangan kan. Carpulin. Dara si Dorlibi. Ay, ikaw siya din. Sige. Sige. Sige na, okay. Okay. 1, 2, 3. One. Okay. Sige, kamo. Okay, uko lang uban. One. Okay. Okay. Pwede na pa dawata. Dawata. Ang kining mga non-food items usab nga gikan sa Caritas Philippines nasa Food for the Eye. Oh. Ay. Yes. Oh. Bugas, habol, bugas. Ya pa. Madawat pa. Okay na. Alia, banig. Kaya banig, abo. Alia. Sige, usay mo ikasulti. Say kasulti nimo. Dakoy salamat sa nag-sponsor So ang pamilya din nimo. sa bayugan. Ugo, ang mama na din. Yung mamaya mo ban. Sige. Sige. Salamat ha. Salamat. Oh. Sige, okay. Salamat. Welcome.